Gukoroni o thibitari iria nene muno ya muingi, thibitari ya Nyeri General, o muthenya ni yamukagira namba nene ya arwaru. No arwaru aria makoretwo magietha utungata wa urigiti thibitari-ini ino mari na thina wa kwaga gutungatirwo ona thengia wa kwara raini ihinda iraya. Sisi tumekaa hivyo still kutoka saa 5 za mchana mpaka saa 10 za mchana. Hakuna mtu aingia kutoka kwa laini. Lero njoke kwa ndagitari anjirie jeterere na njiri thecwo cindano. Andu hathecwo cindano anjirie jeterere nginya thaa ici na njukire guku thina acara. Ndawageria kumera makuere resort wirwo kana ndawa ni ukuoya ri matirenda orero eterera kwina ingi cire theinie ukarigwa atiriri kai we utari murwaru nacio cire theinie nginya kuri mathie tondu resort nyamu receipt ciao ni ciurire marero itironeka. Guku amwe yao makiremererwo na gukomera ite o metereire kuona ndagitari kurerikana kuri na angi marageria murango wa thutha na makarigitwo o mario haha metereire. Kuja huku tangu asubuhi hatujatibiwa. Kuna wale wanaingilia mlango ya nyuma kusema tutibie, mara mwisho wametoroka, wametuacha. La kukasirisha sana, such a public facility ambayo iko supposed kuhudumia umma to better the lives of Kenyans ikioperate as if yani ni private. Kuracungiriria afitha uria urugamirira ugima wa mwiri kaunti-ini ya Nyeri Rachel Kamau kuingirira niguo arwaru aya maheo urigiti. Ona aria mari na arwaru wodi ona no marakaya makiuga nio maregurira dawa cia arwaru ao. Aria mari wodi ni thutwa magurira dawa to twero gutire na haria ndathie chemist ngandikirwo dawa nyingi tau dawa ya magana na nderwo bado ajira ndaheo gya kuria na ndari na kindu araheo na riu guti undu ngingika. Undu ungi uria uratetia andu ni gutuika arwaru othe marakorwo matukanite ciana na andu agima, undu uria uraiga ciana ugwati-ini wa kugwatwo ni mirimu. Handu-ini ha Inooro TV, Rachel Kamau wa Ngui wa Mwangi.